Dukomeje kubasuhuza tubifuriza igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko twabasezeranyije ko tugomba kuba abambere mu kubagezaho amakuru mashya, amakuru akomeje kuvugwa ku kibuga cy'imirwano. Ubu turagarutse, tugarukanye update, tugarukanye amakuru akomeje kuvugwa ku ntambara njyanamuntu, intambara yongeye guca ibintu hagati y'inyeshyamba z'umutwa M23 Kanyabayonga muri teritwari ya Rucuru mu masaha y'ijoro guhera isaa 7 nibwo impande ebyiri zihanganye hagati ya M na FARDC batangiye kurasana, ndetse uku kurasana kukaba kumvikanye mu minota irenga 45, bivugwa ko ari ibitero bikozwe n'indege ndetse n'ibifaru. Bivugwa ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zanyanyagizaga amabombe menshi iri ku birindiro by'umutwa M23. Ni imirwano yatangiye saa 7 kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, bikanavuga ko iyi mirwano yari irimo irumvikanamo imbunda ziremereye, bikaba n'imirwano yatumye amakamyo 40 y'ibicuruzwa byavaga muri Beni aza muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitandukanye yose ahagarara. Ni amakamyo arenga 40 yarari mpakiye ibicuruzwa, yararimo arava muri Beni none yageze mu gace ka Kanyabayonga bitewe n'imirwano ikomeye yari irimo irahumvikana. Bivuga ko aya makamyo yahagaze, ndetse kugeza na n'ubu ngubu aya makamyo akaba aparitse nk'uko ibinyamakuru bitandukanye dukesha iyi nkuru bikomeje kubitangaza. Bivuga ko aya makamyo yahagaze bitewe ahanini n'amabombe, bitewe ahanini na bariyeri zari ziri mu muhanda uva Kayena werekeza Butembo, kandi bikavuga ko uyu muhanda ari wo muhanda wagombaga gutuma aya makamyo yinjira mu mujyi wa Kiwanja agakomeza akajya mu mujyi wa Goma, ayandi akazamuka muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko ngo aya makamyo yaratwaye ingano, yaratwaye inkwi, yaratwaye amavuta n'ibindi biribwa nkenerwa. Bivuga ko aya makamyo yamaze guhagarara, ndetse kuri ubu ngubu abashoferi nabo ngo barategura gukora imyigaragambyo bamagana imirwano ikomeje guca ibintu hagati ya FARDC ndetse n'inyeshyamba z'umutwa M23. Ni imirwano ngo irimo iragaragaramo n'abacancuro b'abaromaniya, binavuga ko baba barimo baragira uruhare mu mirwanire mishyashya, mu ndwano nshya igezweho ya leta y'Kinshasa. Bivuga ko abasirikare bagera kuri 600 ba FARDC baturutse igoma bakinjira ahangaha, baje bambaye za night vision, bimwe bituma umuntu akurasa ninjoro akureba nk'amaso ku maso. Bivuga ko abasirikare ari aba special forces, kandi leta ya Kinshasa yo yamaze gufata umwanzuro w'uko igomba kunyanyagiza ibisasu byinshi kuri uyu mutwa M23. Iyi mirwano ibaye mu gihe mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma hakomeje kugaragara imyigaragambyo, aho imyigaragambyo ikorwa n'abaturage barimo kwamagana ibikomeje gukorwa n'imitwe y'abawazalendo. Ni imyigaragambyo ibaye mu gihe ku cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyize ukuri kose ahagaragara, akagaragaza ko leta ya Kinshasa irimo iritegura kunyanyagiza amasasu menshi iri ku mutwa M23, bakawurasa ugahungira ngo mu gihugu cy'Ubugande ndetse n'u Rwanda, kuko ngo u Rwanda nirwo nyirabayazana w'iyi ntambara ikomeje kumvikana ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Amakuru twe dufite, amakuru twamaze kumenya, nuko mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma harimo ingabo nyinshi za FARDC, mu gihe mu burengerazuba harimo abarwanyi benshi b'umutwa M23. Ndetse amakuru ari hanze nuko ibice birimo Butembo, ibice birimo Bweramana, ibice birimo Mubambiro, aha hose hakomeje kuba atake ziteye ubwoba, kuko BM21 ndetse na BM12 nizo mbunda zirimo kwifashishwa n'igisirikare cya leta y'Kinshasa mu gushakisha inzira zose zakorwa kugira ngo M23 irandurwe hano ku butaka bw'Kinshasa. Biravuga ko mirometero 200 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, hafi y'umurwa mukuru w'ubucuruzi wa Butembo, byibuze
bivugwa ko abasirikare benshi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bahiciwe nk'uko ibinyamakuru bitandukanye birimo ikinyamakuru RFP gitangaza iyi nkuru. Bivugwa ko aka gace ka Butembo gaherereye muri teritwari ya Rebero gasanzwe karimo ingabo nyinshi za leta y'Kinshasa. Umwe mu basirikare bakomeye cyane yatangaje ko ahangaha Butembo habereye kurasana gukomeye cyane, kandi bakavuga ko uku kurasana kwaje nyuma y'uko EDF nayo yari imaze iminsi yishe abaturage benshi muri ibi bice. Kuva mu kwezi gutangiye abantu basaga 150 baguye mu bitero by'umutwe wa EDF, abenshi ni abana abandi ni abadamu, bose bishwe n'uyu mutwe wa EDF. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu hafi ya Butembo imodoka ya MONUSCO y'umuryango w'abibumbye nayo yagabweho igitero. Iyi modoka ntiyashoboye kugera aho yerekezaga kubera bariyeri zari zashyizweho n'amatsinda y'abarwanyi umutwe w'Abawazalendo. Ingabo za MONUSCO zahatiwe guhindukira ngo zisubire i Butembo, hanyuma mu nzira zisubirayo iyi modoka yibasiwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Umwe mu ngabo za MONUSCO yararashwe mu kaguru arakomereka. Kuri telefone Matata Sani, perezida w'imiryango itegamiye kuri leta ya Butembo, yerekanye ko yabujije MONUSCO kugaruka inyuma ndetse ikaza guhura n'igitero cyari cyakozwe ngo n'iyi mitwe y'Abawazalendo. Yakomeje agira ati niba MONUSCO twamaze kuyigaragariza ko umutekano udahagaze neza ahangaha, ikaza kubirengaho igakomeza ibyayibayeho, igomba kubyisinyaho kuko MONUSCO igaragaza ko yiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, kuko MONUSCO ubusanzwe yari irimo irashaka kugenzura, yari irimo irashaka kwinjira hariya muri Beni kugira ngo icunge umutekano w'abaturage bari bamaze iminsi bahuye n'akaga gakomeye cyane. Ni intambara ibaye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba intambara ikomeje kuvugisha isi yose kuri ubu ngubu. Papa Francisco yamaganye ubwicanyi muri Kongo Kinshasa, anasaba leta kurengera abaturage. Papa Francis yasabye abayobozi ba Kongo Kinshasa ndetse n'imiryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose kugira ngo ihohoterwa rikorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihagarare, habeho no kurengera abaturage. Anasaba kandi amasengesho yo gusaba amahoro mu bihugu birimo intambara. Papa Francisco yabitangaje ku cyumweru nyuma y'isengesho rya Angelas. Yatangaje ko yifuza kubona leta y'Kinshasa irangwamo amahoro, ibitero byibasira abaturage byamaze guhagarara. Papa Francisco asabye ibingibi mu gihe amakuru ari hanze, amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye bikorera ku butaka bw'Kinshasa, ari uko byamaze kugaragaza ko M23 ngo yamaze gusesekara mu marembo y'umujyi wa Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'inyeshyamba z'umutwe wa M23 umaze igihe warajengereje leta y'Kinshasa mu ntambara bahanganye mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ngo wamaze gusesekara mu marembo y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibikubiye mu butumwa bwashyizwe hanze n'umuryango utegamiye kuri leta y'Kinshasa, ukaba ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bakabasaba ingabo za Kongo FARDC n'Abawazalendo gukoresha imbaraga zose bafite bakavana M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakavana M23 muri ibi ibice bavuga birimo ibice bya Rumbishi, uduce twa Mubashi ndetse na Minovo, ngo kuko aha hose hashize iminsi hagaragara abarwanyi benshi b'umutwe wa M23, bikanagaragazwa ko leta y'Kinshasa yaba yarananiwe gukemura iki kibazo bitewe ahanini n'abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 bakomeje kugaragara muri ibi bice. Biragaragaza ko M23 ngo yaba irimo irategura ama operasiyo akomeye cyane, ama operasiyo agomba gusiga ingabo za leta y'Kinshasa zipfukamye zikemera ibiganiro n'uyu mutwe wa M23. Operasiyo ya Kilimanyoka ni operasiyo yavugishije isi yose, kuko ni operasiyo bivugwa ko yakozwe n'abarwanyi umutwe wa M23 bakiciramo abasirikare babiri ba Wagner Group ndetse ingabo za FARDC
FARDC ngo zikaba zacitsemo ibice. Nyamara iyi operasiyo ya Kilimanyoka ya M23 ibaye mu gihe leta ya Kinshasa, minisita mushyashya w'ingabo za leta ya Kinshasa yamaze gutangaza ko bagiye gutegura urugamba rugomba gusiga nta musirikare wa M23 ubarizwa hano ku butaka bw'i Kinshasa. Ni operasiyo bivugwa ko yateguwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Christian Chiwewe Songweso, uri maze n'iminsi ari hano mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. General Christian Chiwewe Songweso bivugwa ko yimanukiye mu mujyi wa Goma akanahagirira ibiganiro birambuye, by'umwihariko akanagaruka no ku bushuti budasanzwe yagiranye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kuko General Christian Chiwewe Songweso yashyize ukuri ahagaragara, agaragaza ukuntu Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamukoreye ibintu bitangaje, yamukoreye ibintu atumvaga ko yamukorera, kuko General Christian Chiwewe yashyize ukuri kose ahagaragara, avuga amagambo ateye impuhwe nyinshi y'ibintu yakorewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Christian Chiwewe, watangaje ko ku isi no mu ijuru yubaha abantu babiri. Umuntu wa mbere yubaha ari Imana, uwa kabiri akaba ari Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chiwewe Songweso avuga ko muri manda ya mbere ya Perezida Tshisekedi yasanze afite ipeti rya Brigadier General, ahita amuzamura amuha ipeti rya Major General, maze ngo aza kumwongera irindi peti amuha Lieutenant General, ndetse nyuma y'ibyo ngibyo byose yamukoreye yaje kumuzamura amuha ipeti ryo kuba General Furu, ipeti riruta andi mapeti y'abasirikare bose ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Yanavuze ko Perezida Tshisekedi muri iyi manda ya kabiri yamubabajije nimba hari irindi peti yifuza ko yamuha. Mu kumusubiza, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC amusubiza ko nta rindi peti na rimwe yifuza. Tshisekedi yahise avuga ko ngo nta kintu nigeze nkuburana, ipeti riruta ayandi yarayamaye hano ku butaka bwa leta y'i Kinshasa, ndetse mbaye ndashima, nta kintu Perezida Tshisekedi nigeze muburana. Chiwewe ibi yabivuze mu rwego rwo gushimira Imana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, yemeza ko ari ababyeyi bamubaye hafi. Mu busanzwe General Christian Chiwewe Songweso asanzwe ari umurokore mu itorero rya SMBRDC, ndetse riherereye mu mujyi mukuru i Kinshasa, kuko hari amashusho akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza General Christian Chiwewe Songweso ari mu idini arimo arabwiriza, by'umwihariko agaruka kuri ibi byiza yakorewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Gusa ibi byose yabitangaje ari nako mu mujyi wa Goma ubwicanyi bwo bukomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane, ari nako hakomeje kugaragara abigaragambya bamagana ibikomeje gukorwa na FDLR, abikomeje gukorwa n'umutwe w'abawazalendo, iyi mitwe isanzwe ikorana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Hagaragajwe kandi akarengane abatutsi b'abanyekongo bakorerwa na FDLR izwiho gukorana bya hafi n'igisirikare cya leta y'i Kinshasa. Mu mashusho yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, mu mashusho yakomeje kugenda agaragara ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bigaragaza ko hakomeje kugaragara ibikorwa bibi, by'umwihariko bikubiye muri raporo ya Never Again yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2023. Iyo raporo ikaba yarasohotse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, yagaragaje ko ibitero byakorewe abanyekongo byaranzwe n'ubwicanyi, gusambanya ku gahato, kubatwikira inzu, gusahura imitungo yabo, ndetse no gutangaza imvugo zibibasira. Uwabitangaje yagize ati ibitero byakozwe n'ubwicanyi, gusambana no guhohoterwa, gutwikirwa amazu kwa hato na hato bigakorwa n'imitwe irimo aba FDLR ndetse n'abawazalendo, kandi bigakorerwa imiryango y'abatutsi yahunze muri teritwari ya Masisi, Rucuru, ijya mu nkambi ziherereye hafi mu mujyi wa Goma, aho intambara ikomeje kurushaho guca ibintu. Umuryango Never
Egeni wasobanuye ko ubuzima bwabo bwagiye mu kaga cyane mu ntangiriro za 2023 ubwo umutwe wa M23 wamburaga ingabo za leta y'i Kinshasa ibice bitandukanye. Mu kwezi kwa kane imitwe y'Abawazalendo ikorana na FDLR yishe abatutsi 18 mu bice byo muri Grupama ya Tongo ndetse na Mufunishanga muri teritwari ya Masisi isahura n'inka zabo nk'uko yakomeje ibivuga. No mu kwezi kwa kabiri 2023 ubwo M23 yafataga Kicanga umutwe w'abamayimayi ndetse n'umutwe wa FDLR n'ingabo za RDC bagabye igitero ku nkambi hafi yo mu gace ka Katoyi Muheto ndetse n'agace ka Kabo. Aho ngaho ngo batwitse inzu zirenga 100 bica abatutsi barenga 20 bashimuta abandi 13 abandi 200 barahunga. Hari n'ababuriwe irengero kugeza na n'ubu ngubu. Uyu muryango watangaje ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongereyeho iterabwoba abatutsi b'abanyekongo bashyirirwaho abasirikare ndetse n'abapolisi ba leta bababwira ko bakorana na M23. Ibi ni byatumye bamwe muri abo bafungwa batotezwa mu bigo bya gisirikare abandi baburirwa irengero. Uyu muryango watanze urugero usobanura ko abantu 5 bakoreraga mu kigo gitunganya amazi cya Mwanza batawe muri yombi n'abasirikare ba leta ya Kinshasa ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2024 bashinjwa kuba abarwanyi ba M. Aba ni Byiringiro Canada, Irumva Steven, Biyanze Mudori ndetse na Zirumabagabo Sambrine ndetse na Nizeyimana Celestin. Hari umushumba witwa Kazungu. Uyu muryango uvuga ko yishwe na FDLR mu gace ka Bihambwe ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2024. Izi nyeshyamba zitwara inka yararagiye zisambanya uwitwa Nzayisenga zirongorera mu isambu mu gace ka Ngungu zitwara n'inka ze. Uyu munsi abarwanyi ba Nyatura MC ba Dominique n'ingabo za FRDC batera ikusanyirizo ry'amata ry'ishyirahamwe rya Egokone riherereye Rushoga mu mpera z'uku kwezi. Inyeshyamba za Nyatura MC zateye agace ka Kayino zitwara inka zirenga 150. Gusa zimwe muri izo nka zabahojwe na M nyuma y'imirwano yahanganishije impande zombi hagati aho umwaka w'2023 nk'uko umuryango wabivuze. Ofisiye ukomoka muri Nyatura MCN yasobanuye ko yasohoye indirimbo yise Abatutsi n'imbwa ishimira abagabye igitero ku batutsi bo muri Masisi ndetse no muri Rucuru. Hari amakuru avuga ko yishe umushumba amuhora ubwoko bwe. Mu bice FDLR igenzura yakomeje gutoteza abana kwanga abatutsi, yakomeje gutoza abana kwanga abatutsi ndetse no kubagirira nabi. Ibishimangije na video yasohotse muri uko kwezi bitaga abatutsi inyenzi. Ibi byose byagize ingaruka zirimo kugabaho ibitero no kwangiza imitungo yabo. Mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira abanyekongo b'abatutsi kugeza mu mpera z'umwaka wa 2023, abagera kuri 1 miliyoni bahungiye mu bihugu by'abaturanyi birimo Ubugande, birimo u Rwanda, by'umwihariko bakuwe mu byabo n'iyi ntambara ikomeje kurushaho guhindura isura uko bwije nuko bukeye. Reka tubashimire nshuti z'akadasohoka za Rwanda Motion News, nk'uko twabibasezeranyije tugomba kuzajya tubagezaho amakuru mashya